Mutito-ini wa Mount Kenya, ofitha thirikari ya kaunti ya Kirinyaga magithiururuka gutigirira gutiri miti iratemwo mugaru na watho. Na thutha wa guthiururuka kwa ihinda ni mataririe ati gutiri miti miingi temangitwo ona gutuika kuri ona andu makuonekaga magithiururuka kuona rori. Undu uria utumite mendekithie marua maria mahetwo aria matemaga miti mamurikwo keri. I've seen some lorries after castle that seems to be taking firewood or even timber, and now the next step I think we shall go to the ministry headquarters in Kerugoya, that they may give us the people who have been licensed and the extent to which they have been licensed. Nona thengia wa gukorwo kirima kia Mount Kenya nikio kihumo kia mai maingi maria mahuthikaga icigo-ini itiganite Kirinyaga. Aikaria makutano Mwea no guteta marateta ni tondu wa wagi wa mai gicigo-ini kiu. Hiyo maji hatujaikunywa na imerudishwa kwa kiwasko. Sasa huku hata siasa imefanya tusikunywe hiyo maji. Hatuna maji, hata mabomba zetu hasina maji. Maji kama ni hii ya mpereki ikikuja, inakuja kwa wiki safari moja inakatika. Na hata hatujui kunaenda na njia gani. Hata kama ni manguo tunakosa kuvua nguo kwa sababu ya hii shinda ya maji. Maroigo na thengia wa gukorwo kuri na mitaratara mingi ya mai gicigo-ini kiu, amwe monaga mai rimwe hari kiumia na angi mationaga ona itata. No mwisho wa mweri magatungio biru ya iguru makiria. Wanaleta kama siku moja, after that wanakuja kukudai pesa. Na kuwauliza sija kunywa maji, wanakuambia si unaona maji inatiririka. Na saa hiyo imekuja siku moja tu. Ona kuri ogwo atongoria gicigo-ini kiu ni mamereire ati mutaratara wa gucokia mai no urathie na mbere ona gutigirira nginyagia arimi ni magunika na mai macio. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.